Nchirmatia kasa de etia sade no a mamperi da John Ajekum de wokufo wo ye no na national chairman demand this amanyoku Yura Johnson sedun ketia de ato na nanom anim se etoda na nanom se bibi nkoyi a omunya kukuduru no mekasa no munya ese ahemfo de omunya politics no so na wonum wu to besro mo se toda omunya kukuduru mekasa won sebne bia ya na esisie e wo mayem ho ebeto dwa se ye de mu bia kwakoma nkwala e wo secondary schools ahodo no mu a na aprokra se twima mentwa ba ho ma se ono aba okujeto black one akwasi kwatin Ministry of Education kasamafo no e de abomu ho adentia ye bewuram na ye de nkoma no pabusia we ni afoforo pinu a ene akekese ene se kasia ba bia wo bia na no pay ye ba na ye de ababesom aseda PSA ye informa 21st clinic wo si atekantiri no atwetwe wotutu no a akon atim dem se ne wanya stroke a enye stroke no ye siatica no a entiri no afiri sisim fa to ase fa osire mu saa besu nankokom fa nantu kosu namporo so no etimetwa medu ba bia kese oje ho ba bia enye 21st clinic nkoa ene ya sabia wo ho nimde ewo nro ewo doctors ne nurses ya udu honoma eni gina na omo etu yade na sede ama wo boru omo branch bia mu na ene omo nkodi nkomo na yemwa mfie miensanie na Sompa FM ne Sompa television afi bia kwa wiye se ya ye ba ye tiefo ene adofo na so ne ye besremu se ejanka no hwan na edidie ama ne bia di obekunafo hwan ena ekatana deja so nti na fi bia no Sompa chede Sompa television ne Sompa FM ye boma monaso se de obenya bia henkasa ode ne die swadodo anasa ode ne die doso dodo se ne sitie bia no fa be kaye ho ne mfa sereye enkose ekunafo no ene enyanka ne nsirimu emfunumu na idim se yere so paso se denia bebia wuyi free ye bia no otwedi amponyankrompon no a ya usira obi ntumi no me no obesirawo e ma chesem pim oboho dia ma e bia ye ke opesa o ye odi ani sika obetumi e dia fa mobile money number is 0598 559802 0598559802 edin e beba Tarawan Media na se Blessed Foster busia wenum ning meku anopay wono ebomi chidoma bomadonte ama me vemua bia wo bia na metimi aba na maba besom wo mede no ense sign na ya obo amali bia boga enye brena afensem no yenkomo ankasa emfa emamo edemo hyase de afra abanyosem seze eja wo ka wonsa ko no so nanum nsia aka na wotwene be mienu o ene kakra na ye kwa akoto aba na abana ye bobo ehu akwa akoto no no ena sese chese abanyukwa hodo no de wo keka no ho keka de ono susu mia na probomo emiem de ono susu cheche ni nsem ye amagana fo atene nsem wase esoso eye na mampede da Jordan Jekum de wokufo abrada pa ba santia pega hene de shekonkron semanse boy papai ena wa hyase a odi vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamian wadanse e kwa ofo asosia abrantie no a otwe ni bewura na bam ya enne abrantie no nchese o ya bamu aketo akra enne wanyini a waba bedum pemprenso a wona edi na manyoku a wote ho mpenten kwa bre ho anim aprema mpani adwa odi ne ho adanse so fi se wono ene obi osefata se nei o man yodi anim na ode ekobo asase ne so na mampani da akofo asemi a wakan ena se yewura lanchirematen anya ne de anse ne tirim mo akeka bi de akire mampani da akofo pa se wonya ne wo keka no obusa ne se emra no ye president no ede ade pa titru ena baumia na owona bam no ye ede boa no a ehye ne munyam ewona bam a ene so pobi no wadi no ho adanse no abona baso a enkoye ono alanchirematen na eye Dr. Alhaji Mahmoud Bamian ena mampani da akofo kodi no ho adanse so no na Ghana for ento aba emfa emma no yewura alan kojo chirematen se ne osiyi mampani da akofo sabi obi a wanya distinguished career in politics obi a respect you I then afei wodi wo akɔgye nsɛm ma afei obi atime enka bibia ntia no but the mechanic say we dey no of no do ye no enye ezo jai because ade a wo ye na enye no wo panyin na wo ye no bi catch us over ade a wo ye nya eso wo jai efiseti wo no ananim jeje okeka sansem me say president Kufuor me to me explaining say president Kufuor say baunya anama ham even worse still president Kufuor say baunya oh say ko kan say bia wo ye panyin oh
agonya a year juma and I'm a pen. But the moment you make a judgment here, it's the best, it's better than everybody. Sabi, tell me, say, the oil and yet, say, on the meeting, every say, he knows to say, it is not true. Me say, what was that? On Tiakra, Kofon catch say, President Kofon say, no, when we are running the way, Kofan free, when you bound yet, it was Baunya, it was, he's the best person for him. Observe for Yura Alan Kojo Martin Wonedia for Franchama Yukun and my preman penny Jaffe and just say what July or Hodumwa office Quayam Penida that Jonah Jukum dear Woku for fast or a deba me a one danciano and che Yane Quaswano Brawa Bre Papan Huninano office and Yana ye and a Sabria Academia Quacotua Bam and Pendada for me do on one lunch Martin and one dancing Bamia and a walk Bona Basso didn't one dancing. So na gamanche ena osre Ghana man se ye bobo ehone yakwa akoto aba aka de na Ghana fo nyina koto santire wando godogula adwem mprankoso ye Miguel ato aba ayimampani a mfie na ye wo ye nemu ode niema begu akwam na afem na se ojafo soso a o metra mra se ojafie ma ye ni no wo ho no eja wo soso ni ato aba de ayi wonum na osre Ghana fo asumdwe ne buodene sikantimi nto ejise ne ebesi aye bia no ye hwe asumdwe ye nwino man ho kane ye hwese ye bekoso a ye betona asumdwem ye bekana asumdwem ne abobɔ na asumdwem ne yatena asumdwem mu saa. Principles of this blueprint resonate strongly. It is important to note that just as our respect of rights and privileges serves as the foundation of peace, fairness on the side of the regulator must anchor our electoral process. I call on all political parties to commit fully to peace before, during, and after this election. Let us demonstrate to ourselves and to the world that our democracy is built on dialogue, mutual respect, and unity. To the Electoral Commission, I urge you to ensure that every voice is heard, every vote is accounted for. A free, fair, and transparent election is not only a political necessity, but also a moral responsibility. Sa ede efreno se omra na ometechri ena odesansem yetu twanti gamanche ene yete nken yento aso Kumasi Metropolitan Assembly mpenimfo ne Bloomberg fo akabomu a mpempi no a woni a omota enya nkwansia yupra ye de ne ho ka ye ewo nkwansia mu no afi 2024 wono ahyefa abo eye chese edwa ede akai wunum na enenam soma Kumasi Metropolitan Assembly penimpa era Sompa de atudwa se ene National Road Safety Commission ne MTT de mpenimfo nyina yenkamum yekwa akoto abade abatu yakakakra bi ni yekwa akoto sabre ena abonsa politicians ni wedi ha na chese womo chese kroimu de ne womba beji aboso yewie ya asoso no na bronya etete yehuna no eya ye babedie de obetu kwan betu de ono soso no wokwa akosra na dofo wokwa akosra sabre ya ena wose de ubonum ene ye behwese kwaso jojumedie ye beyirimu na yabo hu de Europa jumedie no betae no mebiano ya simpintu no yetsabu odan no kwan no school audisi nipa da senu no wonu wan so nkwa ihia ebebe nipa na meka abono na moto bi akofia sanye mane sisi ya kwan so no bebia ne tu ha na mo se ye behwe se be perform ananso bi ye fi ejide Kumasi Metropolitan Assembly ya ne Bloomberg philanthropists ya kan abomu a ya bi DRS no ebi ya fibia no ya report say the Peter ni extra sansam no afi de wo se ife afase o de nyina no mebi ana o me prakese o me fi no na so e kiba from dey enu fi okra no jẹmọ ni ẹka ho ntoma
women united who say same year no biasa from the women MTTP BBNA National Road Safety Authority all the relevant organizations transport unions media hospitals from financial media and Observation to we amrado he kumase so yera Sompa na yete nenke na ya waku okon so otumfo asene hene wono so ne kusi na nanoma na mu a wode kakra epi ensam no so bila so na ebe and the radio say the info na ihe sike bi ya si ya nti de say the info so ko na abantam ko na aba dia na abitima ya say the bi fa so o hwe ya kwa yi ni ka kwa na ya bi kwa ni fa go bi kunjum kwa ni da wan sam yekem and the brother ni ko pre kwan and I had the brother for so you say you can read na and yes cars on kwani issue read because that's the logic of the meaning so you know you it is also money para kwani twem na kwani twem and you say the account and you to me for young for Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia proba wo bodo asantema sei emuna ode na probo kokopia efijase asokore abaton pesu aso asantema ma one nananom asofo ni imamfo ekokosia ya ne nyina ye ne tirimopo ne nsusia opeso ochechirim ema nipa nyina etene nsem ase na etimagina so ama amamfo etimi ato aba no bum de ama no afia bato no na one nananom kokosia ye na nana osai buampon asokore akwamuhene wono ena ebisi nana asante asokore mahene anemu dwumadi nase na ogina nananom anemu de abasobo ekoma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene MPP abani nyina ema ensema obobo boso ene niema o chirechirim ede chire Ghana man ne ahemfo no nana soso no ekasa kakra ede efa ho ye kase MPP ege tuma na number fie enti enuma control ye biaba na si ye because of money se ye black masupa asoma asopore ansa na tebu ya kasa ni ya wa gombe asoma amebo then road minister Observation to we nana asokore mahene na kwamuhene na yetene nke na enra na kasa wie no Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so ebua no eyina no sei meaning say the nursing training no yamba approval so asokore nursing training has been given and not only approval, allocated Sikanos. So every special here. So nursing training college, the women let me with all that development. So what comes small as at the idea so. For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne yetene nke na probo wa figasi asokore abaton peso yaso na sansem wi nyina no ochichirimo ede chire nananom yede mo ko NDC amanyuku no so atena ye na National Chairman de NDC amanyuku no Yera Johnson Sedu Nketia no de adesre ato nananom ne mu se nananom etoda omunya akukuduru na se ade na ekobone a wo mafie o mo se aduasam yenu nka nkyira amanyofo no na omunya iso mo de ato o matiko se yese nananom de politics yi munye bi ntina de na echia na ebukure ekum Ghana fo a na eja omde saa se mumu a wo si jamane basa no a na ekwakọ ha adwene ora Johnson Sedu Nketia de sansam tu jawabra ode na probo copy apadenchira West abaton pesia so mfinfi mantemo no call nananom na so na ode sade serewi eto nananom nim nananom ya partners in development enu ti se bibi nkosu ya umia wa no kasa mi ko kan ye ba kasa mi ye nana anche se ubedi ukromfo no hwammo enti de nkosu ye no akamfo de nkosu ye no akasa tia enu ti na ya de mo atra ho se yanya partners in development enti mrabia ni Ghana esi eno ho kwai se abai bia be ya kwan kama ama
na nana bɛka sɛ aban wei wayɛ adeɛ wayɛ kwaya man moto aba monto mmoa no na ɔntumi mmɛyɛ mo ɛnka ho a wonka ahwee Abzafo Yera Johnson said don't get ya so the no na the ochina dia man this yamanjuku no apa denchira West Abaton Pesia so lawyer Daniel Ohini Dakon wono so edekakra epi ni penny de so say ye. Chese bibia no no yebaka mo. Enfie enan ni a moto abama me ekọ omra shebedom. Nanka yesusu se enka moto se we a moto ye no ama me no moto sama. Ye papa JM. So awaso da bia ya ka se nyame ne pe na enye ho ene akabeye na wotwe ensa ne esa akoto aba menim sadia mo ye no mo be ya mayembiem na fie dia mo be ya ma abroso efisa mo di JM sign aka ho Abzafo nti we ye apa denchira ene ne mpotamu na sansensem we epi ye no na krobia sante kotoko hine opem so say tutu otosumi no de adesre ato amanyuku ahodo ni nyina enim se aka dem ye kwakoto abai obesere wonu madasa asem no de ba nipa na eka hu nipa na eka ye mfase kan konkudwamu da dasani na betena se no wati afa na yafa na asem na ode ato ba bi ye wo se eto nti yere so paso se dani ya na amanyuku ahodo ni amanyofo ne ntiase se ekukuru kosoro a eja ba na beba from ne ba from so a nipa da sani na behwe ama asomdwe aba we yemra na asomdwe hu da ubo ekoso won krapompore mantemo na Professor Mensa Bonsu ekusi krobia sante kotoko hina na mu a ode sansem we etudwa ewo ase yesere owura sie bi nketia se nyame ye omadom ni e Ghana so omunsa bioma omumo omuhumwadi bia se subi electoral area the sede fata yen omo de bema yen peace requires leadership at every level. Political leaders must prioritize diplomacy, fairness, and justice in their policy. Traditional rulers have also a unique role to play as we can influence our people to inspire unity and foster reconciliation. You all know the role Tumfor has played in ensuring peace before, during, and after our previous election. Abzafo enuachiri Ghana Journalists Association penimpa Yera Albert John so no de afutu command semtrefo ene yenuanom a ebedi dwuma abato no ho dawuro ye koto ene ho nsensem nyina no de afutu emansemtrefo. In global economic growth, poor education and deplorable healthcare system worldwide, which ultimately will affect the standard of living of all humanity. Your Royal Majesty, we will therefore, as a people, acknowledge the complexities of our world. Geopolitical tensions, local ethnic clashes, like what we are witnessing in Boko, as alluded by my very good friend Asayarda, economic disparities, cultural divisions, and environmental degradation, such as galamsey, threaten our collective well-being and, more importantly, attacks on journalists. Let me reiterate that an attack on journalists is a threat to attaining peace. Abzanfo Ghana Journalists Association and some chair for Yakuba time pen in Pora Albert John 4 and yetene ka yegyina we so na no paye nsamo a ye papa no de babeso mo no ye de mosia na ya sore ama man hina saso atena se bio de ade achebe adwumadi atoa moso akoso ya somua ene azuka nom ene ta mechi no paye ma bebia wo bia na yetimi ba ye babeso mo meden ede na ya obo amale bia